Abaluya banje akano na matombole khubalala TV ese mwene nendi Emmanuel Koikoi nendolanga Emalaba Kabaras Kakamega omwana omukabarasi. Urumono kan matombole ishipindi chakole ranga music chaukhana gorole bulu ya wasi bana ba ingoso ne bonole bananga jisetei nomba mwana muchebechebi yakakali matombole khola TV no mu studio khunenda mucheni mwana muboha mwana supavu mwana paranoti mwana inyanya yani mwana isiaka musiki lo khaira khonya khobolera kho yarula yena lakini nashira khutsiale tawe khoshe khutsiale tawe akho khotsa lwimbo balanganga shehonjero akho khotsa shehonjero yani khomanya khochenda khore onrwanje wala uri malai sana bakulangandi sebananga bali Emmanuel Mwachikoikoi omusiani mukabaraso khule Emalaba Kakamega. Eseni mokope weli itungu kidogo shirimweka khandi nala nopa kho khandi eshiriri yani ukhupanga ubolanga ukhupanga ili itungu mumendo yani bende byosi bwisi yakanga nemakhoba kana kumusika labda waranga mwekasha makhoba ko musiki khulwa shino nanza neshiri mu 5 class 5 nanza khulomba fupira fwa mama ne futula fwa mazo fulia mama ni akhupu boko kine khane awonde nyasaye mono yali yabiramo musambura khotro kholesh asa noda na khupeshirisha no museko na museko na secondary na khupa gomo khwatsia baka go national khwabukula shikombe any school shena yene na khupelanga nali mu secondary lakini bananga ngashamberere TTI ne bakhonya la khupa shirisha na kidogo yani musi chikhurula class 5 lakini watsa khoba mu secondary bola uri alafu no tsiri lo rukunu ranga sa go nyola kambanane ne kirene ndi form 4 na malira form 4 wasoma ina form 4 na Makara secondary school yene ibetsa Emalaba Kabaras imwalo ne sasa uwechela litungu asa neke litungu elugusi nakhole nende mwalimu bari Wycliffe Weyusia nende undi yalinji wabari Abraham Murunga ne banda ba khochenditsa mulitungu ne lwa khamale nani yene no khamale sukulu yoyo sasa wamanya waranga ama unaenda mipango shena chokhwenye sasa khulanda muziki umuziki khulanda khano musebe kono na nyasaye mwene ni ala panga sikira funfuna nyasaye samanya ani nitsira ino endi yani ndolendi mukali wanje yananje ho kidogo baranga bari Wycliffe Weyusia khana ngakhe Nairobi kidogo khwakhatia malindi khwakhopa kho musiki funfuna kidogo ai mwendo rende khanese sinyala khupa kho funfuna abundu kama hale ya khumazi yani musi chikokhuruletse Emalaba utushara malindi ni mwendo shela khu ushakhuipanga ulita hata ani njenyere kho sana lakini khana no mipango ya nyasaye ne no mo mahoma pa go nyesa na nyama shithe na shile Masai naomba ni khweka gorolo go mundu naomba ni family yenyu isiaka musijuku shile banda bala banye bolanga ni shithe Masai mukabwa eshili shino nyakobole ni shamma banga sikira esi mama wanje akamwe ataibo bukusi zeni muyo mu bukusi oli muyo bukusi sasa eshili shino nekera ata mauke Gadaruskawa da kwa kudzira music umias cultural center niyo nekere shini shino suku yenetsa manya na manya nendira kho lakini na tira abuleda lakini suku yene na manya kutira ziwa ya thius nende umias kwa isalo kholo mahoro khola nende bande balanga nomba khola nende mukanda ko balanga ndi sai kunende pandi Emalaba Emalaba yene inenda abandu bane achelangandi ilanga bali Malaba shituo shivera mbara munga lakini overall ni Malaba band Malaba band lakini wena murula munga
munga khanere malaba bakabarasi vandu vantu vangu sana vantu vanji kwanya no kushira kuti hari sana kwanya kwa kuti shonje no kuimba tsakala kidogo kumanya ni lumu no wala khoba kweshi akhando nyu itso ya abene munda lola ya kwa max ya bole mwe atoshire natoshire kwanya khomba khurina kwanya khomba kana bantu beru bana beru kwanya khomba kana yakana matombole chipani chikole ranga za music chao kana kule kule wosi ni kana matombole bana baluye bosi nomunyu imba khotsa music kosi imba khotsa muluya umanye matombole bana khavanga wa khwakana nibe khumanye wa chenduru ruri bolo khotsa manye chitawe wa khoshendo Bantu Babalala TV. Kana mawa kena dora wira. 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 Kana mawa kanda tola wira. Kana mawa kanda tola ni mulala batatola wira. Ulala batatola wira. Ulala batatola wira. Tombole musiki konyola ke musiki khorla go mosa tsa bananga barina Emmanuel Koikoi mwana go banga litongo ne go aranga tsa musiki wena go no yaho no nya go dira go mo go musiki kwekwe go nya go bana go bolelanga go monyola hena no nya yimbe go mo marusi yo abola isaino atushi malindi ya shito kunombe bandi itsengulu lakini mwana urushikhala malindi go nya go mayaru tse album tsanga no tsinyimbo tsanga ne apanga mipango kwa sahi kwa ini yange timbo but timbo ziyabeshimiwa sonye kubala kwa idea timbo na sikira tena to mheshimiwa olembe ta mheshimiwa na ura nezo lakini khulo lwimbo si lwimbo lwanje za binafsi shiro kurusia da na yembera ta mheshimiwa lakini si lwanje shiro kuini ada lakini mbara ngendi nyala kuini ya miaka kitse kinyasai na yanza go wale saino go batsa nyimbo tsa bantu no beramo mundu ka shino nyimbo tsa bantu lakini mwene tsiyo upanga labda upanga kuimba kubwangu shena tia wanje timbo tsanye ni vere nazio watunga khale natunga zivera onyala go go tsalla go manye na mbala mudi abana la go na TV ni bana ndi mbuya ngo go gonya anyala go nyola re mo go kenaka a go nyole abana go supportanga go go tsone mbola lumbolo wewe Ay, 'Cause
Ebulala yosi. Lala wali weru. Ungalo jala nengi. Endo ya mulembe ngi. Wana wa Nairobi ngi. Noge na buri ngi. Ebulala weru wewe. Mugoya mwaya zanenge. Mugoya mwigale alala. Mugoya mwaya zanenge. Bigili fiwe baba. Maguyata mai. Ewe wigili fuwe yusya. Maguyata. Ekazi yogola ngewe. Mugoya wala mawa mai. Wow! Omugana Julina nazoma. Julina nazoma. labda mipango chuna chumo ndenya konyola nyana konyola ri Se nuenya kunyola ku Facebook nelira litinyuta ni Emmanuel alafu KK Emmanuel KK ile KK isingira ko iko Emmanuel KK anyala khofola yana no anyala khoitse mu inbox akhobolere anyara kunondra we nao ese khulwa YouTube yanje ese mwene ashire khuyikola dawe khana khanzo musiki kwa khanza muziki ne umuntu alolabo la TV nombona la matombole ne shintu ngelo khonye khumbolera kho mwanya labda mufasi wo nomba mwanya labda mundu wonyaba na khutitsanga no khoishela kunyala kwanya sai nenya khonya kho bandu baraka bashururi sisi bashiri asurisi none talent kuyikhala kho dawe kuyikhala muchikoni uyikhala kho kama uyikhala kho shifumbela rane litungu rino yimbata kusoko imbera bashere bezifwa yimba kusoko khulya mundu ubera ala kholola nya khukhonya nombate siku indala ibera ole khonye omwene sikile sesi ese sena ya khala mbere da ese nanza khurula rina mbere nenjenda kusoko pia onyo kwa kharula ke siku indala kwa kanyola ata shinji 20 mundu ufuira muna shinji 20 ndazia ingo ngora mama esabuni yebo tu nibe manya mwana muziki muya mubuha labda butishira bonya khono berra kho mama bonya kholla ma bonya kho ba khamberia butishira bonya khono berra kho ebutunyi ruvero sana sikire mbone ndio it's sent yo record music tiena za kwanza ni challenge yo khona alafu bantu banyinji bayanza musiki kuno ne balala babere banyakhola no lo pa musiki kuno kama utira abundu la performanga bakhobola batoka kama utira moshera abundu bala khukhuma sikira balenya bindu byenebena bindu bino khubwa mukanisa ubangwa kila abundu lakini sipenya kananga funfuna no fuzira abundu kama hata mukanisa bakaenda sasa challenge yanje ni very esende tsane nyola sende tso record music kwani ndaba sawa ne mipango cholo khona cho amberia ha nenya ndapanga ngembeho mwana musiki mukhali nyasaye nayanza engineer khotsimbo hata nolu balala tsibirine tsirio nakhona nende mwalimu wanje wari wikini for use ne kanda le mwalimu wewe kile for use ndina ya ne bina undu unyala khonya khwimba khona ye ibulio richira matongo bantu bisiaka matongo sana ne bina unyala khoba ama bina unyala khonya khwimba khona ye khola khona ye kalabu akhorera sana la yes bungo mama paka yo mama ibuluye ne ibuluye bora mundu alamana makho tsokolo kholo mono mande ne bina unyala khonya khotso mu khale na ye mu imba khotso na yani obo khotso na kolabo khulisai sai andu ama opeta musungu Pius Kwafula ndola batsindo tyabo netsinde isana parmishira funfuno esenyera kwenya khola kwa hata na bokola polimbo la na ba manya barla webuye wosi na banalo nya khono mbolande wosi aba na lando laisi nya khombo rendi esie mbala kho vita ni very ready to record tsimbo chanje nenyole sendi pora go supporta ne go jengane
musani mukali walanga ranya khu nyokupa khone musika lola mwene imbanga siesi ekhandi nyala khuyanza tsa khonyela khuyanza sana aya ni yabo bandu bali nende labda shipaji bandu banyala khuimba lakini shibanende unyala khubola uri yani unyala khuba huruma shena khubandu mundu anende kipaji yani amanyala khuimba lakini ashite ibimanye sasa mundu uranje mkhobekana unyala khumbola uri no nenda shipaji sho khuranga sonyala khwifisa ta khwifisa ta ate no nenda sho butangasaji no nenda sho khola biashara rulatsa no khola sho shirya no kholo khuimba khaba tsivende mata rutono yani fu event nitsiri abundu harusi kile shindu abundu nebalatanga sakho ata kusoko tiao obolori nine talent yo wimba nyara khuimba onyo khuimba ne somanyanga lili pene da stress ni imbatsa kila abundu ata no unanga masika nembatsa no wanyola khumundu wanyala khosenjera na mundu anyala khoranga khukumera mokhona nakho hence tsa wele kwena makhoba kumutsiaka yani mundu songo yokolanga manager yani mundu anyala khu guide makho kumutsikia naka kholo mundu khu guide ne mwalimu na khuborange ndi ekilifu yusia amenya Nairobi ana mono ni yanga idako bana masike banda bachunga idako tanende mwami mheshimiwa Malunjendi yesi yanga idako na ini yanga olimbo ludwe ngacha lushiro ku program ko irisana khwanya khuimba labda lumbo chelo ngel khu haho no khumalera makhoba kenaka khimbo khonyela khwa khotsa khumalera makhoba kenaka ine bolala TV hosi no bonoli no wanyanga khuba bolala TV khulonde ya khu Facebook irwa bondu hosi no bolala TV YouTube bolala TV Instagram bolala TV khorba khochenda ni makhoba kumusiki aka khorba khu manyanga kanda beluya shipaji shisho khumanya khandi bonyala khola shena o khatsi yale tawe ni boli ya khwanya khumanye maneri abena go tsa go khandi musiki dogo akhobe khotserelanga khombeli no lwe shere kama noli balenda tsi ngombe wanga mukhana shere ibere ingali sana we musiani ubukura wanga mukhana limbo lwa harusi nulo yaha bas na khosaba go sa se number yoyo isimu undenya khonyola go biashara go kwa ene information akhwana khonyola go nambere sie nya khonyola go number bara onya kwandika 07 43 098 992 ndakalushiramo kalushira 07 43 098 992 992 akho Facebook kola wala bakholanga ndi Emmanuel KK Emmanuel KK ebandi nyola bola muchelanga ndi ebandi efu
yaliye malava ilya lakini sasa onyo khaba kama munga khabanda sikira niye malava niyo munga khabanda ama indi ibero anisembeza anisuwamanya lazima bana muziki na indi ibero yo mwalimu wanje bari Wycliffe Yusia Cactus African ene ibeta Nairobi enabo batumbuiza Nairobi ilya ko no nende shiri mwe bakolanga ko Nairobi bane ba mayabana ngaho abalina banje sana nabayanza ne labda go bibuli ba bo nomba bale na go nyana go bola shiti go musha shana manye mulu ya lazima rume go salamu lazima ushirize go esinyana go yanza go shesia mama wanje Evelyn na Fula Mapondo nali malava Kabaras alafu vana vefu Simon Koikoi and Melvin Jessica Koikoi Dory Jackson na nyingi sana yani family ifanya maitimu nzima bwana Ramona alafu Wycliffe Yusia Solomon Indai Burutu kulina kwanja yao mungaha band khoryo bas urumune Manuel sana kutoka wala TV kali matombole ebole sana shikira onyizo kumanya bola la matombole shipindi shetsanga bana muziki baluya uyangu kuipolo kaweraho khobolo khole panyana kuyumba kabana khobene khonyanga kholire musika khorine buluya ndibuyangu nobo kuberatsa matombole urumune kutoka wala TV shipindi shida matombole bale sana mule wanje so noli kabere matombole shipindi shikole ranga misuki chawkhana khorile buluya wo sinamba noli eyo nibonya kuimba no yanza no ujirira londa Bulala TV asao ko Facebook YouTube Bulala TV abondo si Bulala TV kuba go ganda go golera go lukano lolo nomba go golera go musiko ko go matombole wakane khande sayende ananga yesterday no yanza sana unange mwana muchebechebi nendulanga ekolomani mwana mushemele ure muno kwa go nimbo malanga
nanga matombole kwa kane toko manyere